Школьникlerге қайтыр zaman келгенді. İbrahim tutamız biz dışında. İbrahim bizge zaman қайтырға айтқанды. Давай, İbrahim. Замакнат қарақыр. Белде бір хан болған. Ол ханның 3 жашы болған. Өз заманда хан ауырған екен. Соя деген жашланды. Соя ұстазларын шақырған дегенді маңа қалай дарман болу. Ала дегенді алтын сабақ ұстаға керек болды. Соя хан айтқанды жашларына барыңызды, ол алтын сабақты маңа келтіреді. Соя ала барғанды, соя 3 жол болған. Ала 3 қауымға үйлескенде де барғанды. Birinci yaş barğan da Ne болғанды üçüncü yaşqa var? Birinchisiga. birinci yaş. To'xtaysizmi? Birinci yaş barğan da vazatda tapmaydı. İkincisi de barıp vazatda tapmaydı. Sonra üçüncü yaşa barıp ve kar tapmağa belirdi. Ol degendi. Bu sen beni aklımı al da alğa barıptı. Sonra anda beni kardeşimi koyuyorsun. Beni atımı sal da atımı al. Üçüncü yaş alay etkendi. Gelgende ikinci kardeşine. İkinci kardeş degendi. Sen var üçüncü yaş. Ben aklımla üçüncü yaşıma. O alay etkendi. Başka adını alğandı. Barğan sonra üçüncü yaş degendi.